Ima ljudi koji se ne oblače lijepo, ali su čisti. Ne izgledaju lijepo, ali su uredni. Ničim se ne pokazuju i ne ističu jer ih nije briga. Rade i žive u miru, okruženi malim brojem ljudi, zadovoljni poslom i životom, ne traže ni više ni bolje. Ima i takvi ljudi, bez bela. Pita me jedan meščiniji najmudriji među njima, jer boj sve vrijeme šutio dok nije ugrabio pravi vakat. Hadžibeže, te ti nama reci šta je najvažnije u životu, pa da dočekaš tako ko ti rahat, duboku starost. Bome se ja dobro zamislih. Nasta tišina, mogo si čuti struju što zuji kroz žice s bandere na banderu. Rekao ovako, treba ti neko da ga zabegenišeš, ali ne svak, nego neko ko će i tebe begenisati. Kad se zabegenišete, ta ćete se i poštovati i paziti, ama čitav život, jer bez tog ne ide. Morate svakom ko vam je nanio kakav bela i nepravdu halalit, ali pametno, halaliti zapamtiti da vam ne bi to opet napravio. Vjeru imate, ona vam je data rođenjem, primate je glavom, a vjerujete dušom i srcem. I ne dajte da vam je pokvare i pretvore u mržnju prema drugim vjerama. Kad sve to imaš, imat ćeš i nadu, a bez nade nema ni života. I oni odoše, jaluzijan, jalusevda i jašikovanje, a ja svojoj kući i svojoj hanumi. Nešto kontam, svi nešto na ovu omladinu, a bome su ti oni isti ko što smo i mi bili u njihovim godinama. Samo treba znat kako i s koje strane im prići. Što bi naš narod rekao, nikad ne prilazi jarcu s prijeda, konju od zada, a budalini s jedne strane. Ja. Nije rahatluk nakupiti nabacat što više. Rahatluk je nanizat i poredat što ljepše, da ničeg nije premalo, ani previše, i da se sve sa svačim slaže i paše. Jer kad je insan rahat sa sobom, onda je rahat sa svima, bez bela. Samo polako, pa će biti brzo.